Pobožan dan, draga braća i sestre. Veoma važna priča, jer Gospod želi da se svi ljudi spasu. Ali on je tako to divno uredio, kao glasnik njegov je sin njegov jednorodni, Gospod Hristos i Duh Sveti. On je taj sejač da posaja sjeme mudrosti i spasenja. Ali tako da svaki onaj koji primi to sjeme svojom voljom prihvati, a ne da mu se nametne. Jer onda kad bi se nametalo i kad bi se bilo po nekoj formuli gotovo, bili bi ljudi ne ljudi, nego roboti. Teško je, vrlo teško da ta riječ Hristova, da to sjeme padne na dobru zemlju i da rodi one puni plod. Našto ovo vrijeme je teško. Problem ovoga vremena je što se krade nam ovo vrijeme. Od malenog doba pa do najvećega ubacuju stan. Te djece dobiju igrice, kradu vrijeme. Nemaš vremena za sebe, već i brigama, televizijom i svim mogućim iskušenjima i mislima, tako da se to sjeme ne dođe u ono mjesto gdje bi trebalo da dođe. Teško je, vrlo teško, da realizuje, da plod donese. Gospod neumorno se trudi i daje nam to sve skupa za spasenje. Jer to je, da kažemo, jedini način da se spase. Vrlo je teško i bit će još teže u budućnosti. Nažalost, sve manje vremena i sve manje je vremena za sebe, za svoje spasenje. Ja sam imao duhovnika, sad je već pokojnika, Stefana Rikmandrita. On je u Svetoj Gori na najnepristupačnijem mjestu na okomitoj jednoj steni napravio Srbiju vrt. Možda ima 10 kvadratnih metara. Nosio na leđima zemlje i tamo napravio, da kažemo, jedan viseći vrt. I sadio je pšenicu. Svako zrno koje je sadio, poljubio ga i bacio ga u zemlju, a ne onako nego za 3 prsta ga bacio dole. I onda, to je bilo čudo, ta pšenica je nikla. I ne je da je dala normalan plod, to po 30-50 zrna, nego dala od 300 do 500 zrna, jer se jednoj klas rascvetao u više klasova. To je bilo vrlo čudo i čudo za uopšte. I od toga je jeo svoj hleb i to najkršnim dijelu Svete Gore. Hoću da kažem, on je to potkrepio baš ovu osejaču. I kad je sijao, onda je sejao i priča nam tu priču. Čuvajte riječ Božju. Čuvajte samog sebe od sebe. Jer teško je održati riječ. Teško je razmišljati o tim darovima, o tim riječima. Da onda se prime kod vas. Da ne bude samo
Eto, tako jedna kratka inspiracija, pa da već nesene kod prvog interesovanja za prozaične i za glupe stvari. Vrlo je teško. Koncentrišete se na to. I onda polako, što je najvažnije, uneste u život. Praktično život, te riječi koje je sijač posejao, da se donese plod. A plod jeste samo u interesu spasenja, iskrenog vjerovanja da u Gospoda, u život vječni i u spasenje njegovo. Amin.